umukino w'ishiraniro, umukino usize impaka nyinshi cyane mu ikipe z'amajyepfo ari Nyanza anihuye Mukura Victory Sport ndetse na Rayon Sport. Umukino wari w'amateka nyine umva ko ikipe ya Rayon Sport ashaka kuzamuka cyane igana ku bikombe, nubwo na Mukura ishaka ko nyine kuba yakerekana ibigwi byayo, ariko kuri Rayon Sport yafite icyo bivuze kinini cyane, na mpamvu yahatanye kugira ngo itinde ibitego 2-1. Umukino warasize kurumeshi cyane ari mu kibuga no hanze y'kibuga, aho ikipe ya Rayon Sport yakinnye nyine herekanya neza nk'ikipe ishaka gutsinda, ariko na Mukura Victory Sport nayo yatakaga neza inayirusha mu by'ukuri gusatira, ariko aho bidatereye impaka nyinshi cyane naho musifuzi yavuze ko umupira utegwa corner kanyamara bagaragara yuko habaye penalty. Iyo penalty rero kunganya bikaba 2-2, ipe agomba kuboneka itsinda. Ubwo ngubwo ni Murera yongeye kwisubiza igikundiro cy'abafana bagarutse kuri stade y'amashyi y'urufaya ya hu yongeye kumvikana muri Pele Stadium, aho amashyi yakomwe nyine kubera Intsinzi yari ibonetse bisa nk'abigoranye cyane. Uno munsi tuvugana rero ikipe ya Al-Hilal iri ku mwanya wa mbere, akazana ya Merek ya kabiri, APR ku mwanya wa gatatu, Police ya kane, Rayon Sport hafi ngo ari ya gatanu afite amanota noneho ubu ngubu tuvugana afite amanota 35. Yaje mu myanya y'imbere, urumva mu Misiri imbere ajya muri Big 4, niyo kumaza gutsina nko twabifata nk'ahari by'ingenzi. Momentum nibasha kugaragara ikagumaho igatsinda ibitego byiza bituma izamuka mu myanya y'imbere. Ubu rero tuvugana Kiyovu ni ya gatandatu, ariko Musanze FC ubu ngubu yari ku mwanya wa 7 amaze gutsinda Bugesera ibitego 2-1, nubwo byabayemo imvururu nyinshi cyane. Bugesera ndetse kanahabwa ikarita itukura, ariko ubu ngubu urutonde ruhagaze neza cyane. Ikipe Murera ineza abafana bayo, Murera irazamo Intsinzi itavugwaho rumwe, ariko Intsinzi bara yerekana igikundiro twongeye kwigarurira mu kibuga cyane. Ubu rero tuvugana ubwo umukino urangiye ku matezi wa nyinshi cyane nyine murabyumva, ariko mu kibuga ureba imisatirire y'ikipe ikipe ya Mukura Victory Sport igaragaza yuko mu by'ukuri ifite attaque nubwo yatsindwa bwose, ariko harimo akantu kerekana ko ikipe ya Mukura ni ikipe itagomba kwisukirwa n'ikipe iyo ari yo yose. Ubwo rero umukino warangiye ari ibitego 2-1, nubwo half time byari ibitego 2 nyine by'ubusa bwa Mukura Victory Sport, ariko hanze nyine kibuga bigaragara yuko kandi gutagora kundi gukenewe ku buryo ikipe ya Rayon Sport yakomeza kuzamuka akajya muri Big 4 zo mu Rwanda nyine za na konta nkuko tuga Al-Hilal iri ku mwanya wa mbere, cyo kuba yakagerwa nyine ikumva kuka kamakipe mu Rwanda, ikamenya yuko nabwo dufite ikipe zakina umupira w'amaguru kandi ku rwego rusa nk'ari mpuzamahanga. Ahangaha rero niho DMTV twabarebeye nyine bimwe mu by'ingenzi byaranze n'umukino, ariko turi kubikwereka ubu ngubu wareba ukanezerwa, kimwe nuko ikipe yawe nyine ya Rayon Sport yazamutse. APR itabasha kwikura imbere ya Police, ubwo nayo ifite inshingano zo kugira ngo nongere isunike gakeya izamuka nibura imbere ya Al-Merek. Abanyamahanga twakura mu myanya nyine y'imbere, nta kuntu ikipe ya Al-Hilal yabi ya mbere, Al-Merek ibi ya kabiri, APR ya gatatu. Twifata nk'abingibi nta mahano mu Rwanda yacu ntago gomba kubaho. Rwanda Premier League igomba kuba yarurwa n'amakipe yacu, ariko nyine urwego ntago ruri kuzamuka cyane. Rero tugenda DMTV mu bice bitandukanye by'imikino twadukomeza tubaha updates zikwiranye nibyo muri gukora uno munsi. Ariko no munsi ikipe ya Rayon Sport tunayishima cyane kuko amafaranga twavuze ubushize yemerewe miliyari nyinshi cyane zo kugira ngo yongere izahura ubushobozi ndetse n'abafana bagire igikundo kigaruka kuri stade. Biragaragara yuko hari impinduka zabayeho. Nabonye Fornganye nuko atakinnye mu mwanya munini cyane, ariko Fornganye yongeye kuza gutitiza aba defenseur b'amakipe mu Rwanda. Rwanda Premier League igiye kujya ku rwego rwo hejuru cyane, aho tuzabona imikwaju ibintu bimeze neza. So we can say hooked, tukaguma hafi ya DMTV tukamenya n'ibiki kujya mbere, amanota ari kuboneka gute, ese u Rwanda ruzaguma mu mukino wa football cyangwa mukino tujyo magare gusa. Nejo nzafata indi update mbereka amakipe aza guhatana mu mukino w'amagare aza ihuye ibutare. Nyine na ahantu h'amateka y'Butare, bundi Butare igicumbi kifite amateka yihariye cyane. Ubwo aza kuhafungira irushanwa tuzareba nyine highlights z'uko byagenze, abavuye aho bageze, kugira ngo burusheho kuba updated hamwe na DMTV. Rero nakubwira ngo umukino wose wakurikirana kuri channel yacu, kuzamura link inyuma, ariko by'ingenzi byihariye nuko tumenya yuko ikipe ya Rayon Sport ubu ngubu iri ku mwanya wa 5 amanota 35. Ikipe ya mbere ifite 41, bivuze yuko ikinyuranyo ari amanota 6 yonyine. Itsinda umukino 2, indi tsinda imikino 2, torara ku mwanya wa mbere. Abarayo ikipe ya mbere itsindwa imikino 2, dutsinda imikino 2, tujya ku mwanya wa mbere. Nuko byesitaye nta kundi, Intsinzi igomba kuza muri championa, ariko guhatana kwacu kugahoraho ku buryo amakipe yivovote yose aza akurikira
intsinzi dufite none rero naho ubutaha twamaze tureba updates bagira na championnat y'Uburayi mu kanya gatoya. Ciao ciao, ndi MTV, stay hooked.